Am son brainrif van Júmi ein chodirif sa hae a bhí an a lockdown agus an buai a hikke orn ulle. Ha het realichtje geen ulle ach ha mi rutna ga jongse hug. Ha is een brianachen levi an een nater de lockdown mi heen a hoef vi gopper wandheich vernacheich mi moren goonje. Agus a verach in gema onder noch bollagela. She een drut is kutrimiche bulach en draaste gaan in gen liku lacht heen na verach jen aket erachking. Ha koltes gema schiempliere sin ach ha gema der vianu. Jirach kantin rucht heen ha mi verach gen jirak ha mi jirach son koenjug. Oké, heet mi lisje sin. Ga jier min op er ju ha mi jirach alle seichies agus koenjug. Agus an oorsen maar is triech had het al sjachet. Gema lue an oors geviluers ket a horst rucht heen verach ging. Ha ma bek een rieltje na viaket. Ha rieltje nakem se mi een al iche eis erker zich. Ga ganin gewild mi overzag ma a vi gan lenting a ga ma gewil a down. Radio overzag kutremach ons. Ha kaarstje nakem a sjå se vohen fatten tjúwals. Ha kanjoch morakum, ha njelian jakum, ha mora gronelagakum, ha na kaarstjen ulle. Ik heeliar am gachmating an se vohan tra radio an geal. Ha sin gam chumal vo vi berach in jonder nach. Rut eile kutremach, sé sin gunchik seo ge krieg. Ha koorst de groomse vis moogien ka jeich mi. Agus koga en torst mi kadal. Hulledinje, actually. Yeah, fit me cuddle gan a hulledinje. Ach, ha kur gare moot in a vi smoogingers na nimi na a hik seo is like a krieg.